Kilob ning 75 banwa, meging matibe aguman dering lokal at talapamalita in Pampanga Press Club. Ngeni ali mo makasentro ka ring miyembro in kapag nasaan ng apasik na nga ning beluan kin journalismo. May kipagtambal yung PPC kin Department of Education at Royce Hotel and Casino para king kanilang basic journalism training program. Ing PPC po, Pampanga Press Club, makasadyaya pong sumawop kayong komunidad. When we say komunidad, ini po iting kakatamong probinsya, repong balen na nung karing kami makatok repong obra nung poreng kainakan, then miyalo na pong community makasadya kami pong sumawop, kapamilita na po ning kaya kaming pamanyulat. Makasadya kami pong may inspirasyon mo rin kareng budding o inspiring journalist. Pamilita na po ning kaya katamang gagawan pamagsane o training yeni. May gumpisa ng milon sa ding programa ngayon Biyernes sa 23 ng Pebrero kin DepEd Pampanga Division Office. Tinagon lakete din campus journalist sa pong school paper advisors iba't kimiyaya liwang eskwela keti nalawigan. Agpangking presidente na ni Pampanga Press Club ay Noel Tolabot, maragul na papel ding student journalist niya kailangan lang tutukan. Kung kaya katamang campus journalist, maragul na role. Kaya pong pamagpasanting na rin kaya katamang komunidad. Halimbawa naman po, komunidad na ng eskwela. So kailangan rata pong dapat pang pasantingan na pasilidad, dapat ibida mo naman kareng manikuang awards, kareng kooperasyon dareng manungkulan, dareng teachers, kareng anak, kumag-aral. Kailangan po didinan tala naman pansin din para lalo na pa pong sikanloob, lalo na pa pong mabiyasa at mamaya inspirasyon at karin po lulob ing role o ring gampanan na dapat ng kakatamong campus journalist. Metong karing magsilbing resource person yung aktibidad ng chairperson ng PPC at correspondent ng Philippine Daily Inquirer ay Ms. Tonette Orejas. Megang sentro na yung ustong pamanyulat balita at pamaglaban king fake news. Yung pong pamanyulat, atin niya pong kaagapeng responsibilidad. Na po ba rin sabihan na tumira tanan tumira, sabihan tamang kapsiping tamang bale, marinat siya bale, o kaya rin pumanungkulan, nagagawa ng obrada, ali po makanita. Kailangan mabiyasa tamo pong maging responsable para yan na mo pong saup tamo kayang komunidad tamo. Agpang naman king SDO Pampanga, makasaw pa ng training bang pasibayang mitasing ranggo ni Pampanga king Regional Schools Press Conference o RSPC. Niti kasi may labas sa RSPC, 8th place yung lalawigan na dating atsuking ka na mapwesto. Masanting mo rin kano na atuturo ka rin student journalist yung tutong obra at pagdalanan na ring media practitioners. Iya po kasi develop overnight. So kailangan patuloy pong lilinangan ka rin kaya katang anak sumulat. At itang panahuli po siyempre po ito susulat la, kailangan itang mag-learn lang, learning from feedback sana. At ito po, masanting niya pong babangkitan kasi kailangan din pong anak tamo makiramdam la. Karen pong karelang coaches, karen pong mentors la, karen pong speakers invite mo. Bakan ito po makasawap niya ay improve de po itang craft da kim pa magsulat. Samantala, mumunang dakaya pa mo kano itining basic journalism training program ng PPC, uling target ang dakal pang eskwela at schools division ng karelang turuanan. Yakoy kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.